Урматтуу мусулман бир тууганым, тил жөнүндө маселе кылып атабыз. Сахабалардан бирөөсү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Расулаллах, шариаттын амалдары, намаз, орозо, зекет көп болуп кетти. Мага бир амалды үйрөтүң, ошол амалды бекем кармап жүрөйүн." Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Сенин тилиң дайым Алланын зикири менен өлдөнүп жүрсүн" дейт. Тилиңди Алланын зикири менен өлдөп жүргүн дейт. Тилиңди кыймылдатсаң, Алланын зикири менен кыймылдат деген сөз. Субханаллах, альхамдулилlah. Зикирдин түрлөрү өтө көп. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир күн имам дамылла намазды бүтүптүр дагын, жамаатка кайрылып шундай отурсам дейт. Жамаатта отурган бир каарыган аксакал өрмөлөп мен жаныма келди дагын дейт. Имамды кармап: "Имам дамылла, мага бир шар'ий сооп бир амал үйрөтүңчү. Эмнени аткарайын? Bir ahiret üçün kançalık жашоом kaldı. Bir ahiretke alıp bana turgan bir azık soğuk iş үйrөтүң dedi deydi. Men alı deydi. Ayetal Kürsi okuşum gerek deydi. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber deydi. Tasbih deydi gerek deydi. Aksakal kolundan karmap, maga bir nerse үйrөтүң, ahiretime çeyin can bergin geçe şunu bekem karmayın dedi. Şaşıp kaldım dağın deydi. Aksakalga emneni үйrөтсөм deyip. Kelgen aksakaldın kolundan karmap durup, Allah Teala ilham verip şu sözdü maga үйrөттü. Peygamberin hadisi. Yakulun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Kalimatan hafifatan alel lisan, sakilatan fil mizan, habibatan iler rahman." Eki söz var, tilge jengil. Tarazda or, Allah'a en süyüktü söz. Peygamber aleyhisselam aytıptır. Eki söz var, tilge jengil. Tarazda or, Allah'a en süyüktü. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Ata, Peygamber aleyhisselam mınday deptir. Eki söz var, tilge jengil, tarazda or, Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim desem, şaşma balam. Men karıgamın, estutumum jakşı emes, kayra ayt dedi. 5-6 jol, 7 jol, 10 jol aytkamdan ki boldu, jattadım dedi. Eki söz var, tilge jengil, tarazda or, Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Peygamber bunu tüy aytkan eken. Bayağı aksakal deydi. Mescitten çıkış menle biröөнү assalamu aleykum dep körüşkөн. Balam, Peygamber aleyhisselam aytıptır. Eki söz var, tilge jengil, taraz doğru, Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Bayağı birinci jolukkanга jattı. Uyga kelip kampir kel. Peygamber aleyhisselam mınday deptir. Eki söz var, Allah'a süyüktü, taraz doğru, tilge jengil, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Jolukkanга şunu davat kıladı gel. Jolukkanga jattatar, 5-6 jol aytıp. Kana aytaydı, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Bul aksakal oşunu kimge? Kelinim, çayыңды toxtat turup, moğunu ukkun. Peygamber aleyhisselam mınday deptir, eki söz var, tilge jengil, taraz doğru, Allah'a süyüktü, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Uşunu menen bilgenini jolukkanga aytat. Erte menen mal koşkan çıksa, adamlar malı alarga da aytat, başkasıga da aytat. 3-4 ay uşunu menen alek bolup жүрдü deydi. Bolgonu bir hadis jetkizip atat. Peygamber aleyhisselam: "Balligu anni velev aya", menden bir ayat bolsa da jetkizgile deydi. Bir gün katı oğurup kalıp bala çakası больницага алып келсе, реанимацияга түшүп калыптыр. Акыркы күндөрү. Больницада жатканда ага айтат, буга айтат, медсестрага, башкага, бирок bir күн кичине комага түшүп, кайра өзүгө келип көзүн ачса, жанында мунун кан тамырын текшерип, давлениясын текшерип турган врач турат экен, врачтын колунан кармап, "Балам" дептир. Караса шуга айта элек да. Балам бери кел, жакын. Пайгамбар алейхисалам айттыр, эки сөз бар, таразда оор. Tilge jengil. Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi, ayt balam. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim dep can beriverdi deydi. Allahu Ekber. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, oşo bir eli hadis bildi. Oşol hadisini jetkizdi. Peygamber aleyhissalam sallallahu aleyhi ve sellem'din menden bir söz bolsa da jetkiz dedi. Biz bugün köp nerse biliriz. Bирок bilgenibizdi jetkize albayбыз. Allah Teala barına doğuçu benderlerine kılsın, uqqan ayet hadiske amal kıl nasip etsin.